Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki patba jong kathan mau West Khasi Hills bat na kiwe ki jakaru umjo ki baju im jakpo dak bati doyong bat khayi doyong ki lapun pau ye jing menjer ke jingti doyong kat kum ka start sayan hakapar jong ka pendeng shalang coal block ya kani lo iru akasngi ka arpunyo tarik unai lar ha jar pusau hak baki patba ki la poilang shaka public hearing ya ka bala penlong hakasnong start dakhar West Khasi Hills ya ka bala penlong dak Meghalaya State Pollution Control Board nak bentak away ke project di doyong kepada ke scientific mining beralong try de uba shining star khado saw kebala tip kum ke pendeng shalang coal block keba hagajaka keba he shispa hector haba poi shakani ke public hearing kat kum ke jingpen pau de kinong kren kum juru ki pat ba om shemladon bepersha ikani ke jingtmu banti doyong kepada ke scientific mining keba en sepentre de ki kor ki bor shu hagani ke si la yo ru e ke jingbatai babnya halol kani ke project bat la penshai de ke genhun jong ki consultant ki bala batai ru bakani ka rukom ti doyong kanam kata ya kamariang bat ka saudong saukun bat batai ru shibun ki ki bedai bakani ka project bakan thop ru ya ki kendon baki tripar ki di ban buat denti ha kani ka public hearing ki ladon kuma khat arngut ki ba ajing kren kan thop na du kinong yalam shnong kinong yalam kur kinong yalam sing bhalang na ka than mau bat West Khasi Hills kum juru kinong kit kam jong ki association ki bala pensngo ya ka juk ka phang ban ai ka jingkershan ya kani ka public hearing hasdat dakhar lapanyat de uba MA Chalam EDC West Khasi Hills hagajing lang member secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board Dr. GH Sharmang uba YF Lalu bat uba SEM Environmental Engineer Meghalaya State Pollution Control Board bat kiwe ta kumpai supli mai phang swabangin yo ni jing kren dan ni jing pesngau nagi pai ba ti bai don kan lang mata ni jing lang dongi ngakwa ban pesngau ti ba balai ngale yin le ni balai ngale lum mata kasngi ni ha man jongi na kono cha ngale sngau baras kata ba la sha khang ke jing ti de yo jing ngale shi khaus na men shwa ta hadi ngi ya ni ti ni por si por ka ple no kala ka ti ha ba ngila yo ya kalat mana apply ini mining English jongi ne kumbagi ang hagajuk about mine scientific mining the way ni project proponent bagi ini habag kateng jong ka coal block de penting salang coal block ilaya ilang bagate kilenti nilu ko basta hado ba kabagi la apply ka forest clearance ter do bagila igini ka drilling ka prospecting license kumta tilaya di kesinjam balakham slemi katu adepor tadang bok mata ni yo igini kalat baman padial state ha bakila apply igini ka environmental clearance kila apply katunu tendon jenti tinggal hapok kasial ni ka state environment impact assessment authority kila apply banyo ya environmental clearance kat kun ki kendon jong ki yai ki ha ban pendat ya kator ni ka term of reference ni kiton ki phang ki ba ai lomba ka jing ka kesia ka badai kmi ya kan kaliang kila ai ki kita ki point sa ba ki la bat ni kre lomba consultant joki badal sekali kadeng jonga Innova Mines kila pen kre ya kata ka EIA le ni ka bagi ang ka environment impact assessment ha ka bala puli binya ha ki ni jeka la ya smart ha kan dala ya tadi ka mining ki ban ki jima ki ban ni ki ban ka ban ni badai gile ki ka mining kila puli binya kita hadi kata pati kila pensina pati dagoy kabagi ang environment management plan wiki ki jing sniu ki let's say ki balaban mi nagani ai antun bhai ki lampa ni ki EMP sabamud habagi sna ki bora atli ki dai bekum ki diagnosis bagi treatment le ni kun ki jingla pati ki pekya ta jadi pada ni ha pan implement lembaga environmental clearance bagi lembaga state Meghalaya State Pollution Control Board ki por ki bandang yak sakmat ya kini betul hada terkendali di ujung arja akusau hadina ka tidak ada prepare EIA bagi EMP tidak sami sa office jongi jadi jindon kami kot Islam ni dalam office jongi kita ada Islam nila ship nila lai bade bande ada kalian jongi bagi lapan mi yang kini kerja peti kot ba haka arpundu tarik ubanai Julai dan akan pun kita lanai ngimbit dan pelong ni kerja jinga kendu lang lada ngim pada ai ka public notice jadi jiji ba ka ba pura lai thusni tamada kasni ya lum hangne mo talada pura lai thusni ha ba ngila le ngila ai jiji ba lembaga kubor khasi to kubor pareng ko state ba tum juri ko kubor pareng ki bari national ni ka ba
kibayad hakiwi state ila debli kita barfe teman-teman mata ka ay bagi lek sin jam jui pang pandep ye gede pile pasal fu ba mata kasing ye lumang ni nangi nagali jungi Meghalaya State Pollution Board ka office jang deputy commissioner ni klam lumang ni ban ajing approval ni ban ajing bid ni ban pendu perda menta ka kampang tu ni mata kasing gede tik ban penja ye gede ban report ye gede mailus ye gede singau ye gede singau jogi nang ta ni sabha ye gede report bar ko chapok asia bagi orang state environment Impact Assessment Authority. Kasia kan sebisa ini jinglat jungi pada baik. Kakak pensiun kasia bagan A yang ini ke environment clearance saja kita. Deswa ini pelang yang ha yang jintip hakaba yang ini IB dan MP lah serlang pada pasal office jong deputy commissioner ni lah pasal office secretary KCDC berkumta care hado ministry MOF badan hasil kapok salah pelang. Anda yang ada beli ini bro mentah ngin pasal sia hari dah habis orang sia anda sia kalau ada baik environment clearance kan kian sawan pagi ni sini agar pun begini apply consent service bagi concern tu operate kita kini di senjang kita khams kemat ada atat kita di senjang kita hakaba lajan yo apply atat ban play ini kan main sang ni dalam penjam nga aku play ti bro mideng subhay ki baro ngidon hangni mangano po office jong DC Nongstoin West Khasi Hills District idon ru ki officials jong ka Meghalaya State Pollution Control Board to control your member secretary bedon lang ni but environmental engineer ru idon lang ni wangi prem sobha ya pi baro kinong snong jong kinigisnong githau jong bedong kathan idon keleng ya kali kejaka paladon kata ka proposal ban le yang scientific coal mining. Ngawan ang ni kung way nung siyang sinang bat ru nakasur jeng kipay ba kiba im hapo kaniga area ba ni penpaw which is dokumen ya kaniga public hearing kabala penbaik da ka environment ba ban penlong ikata kejingti doyong kat kum ka juk start science komenta ba ni penpaw ka jing kersian ya kani ka jingmu bat ngangit na pedang jungi baro ni angnut ya kata nama ba ni lakma di kijing sitom kijing jenja hapo kini ki shiphousnan ngadang ya kren kai bat we perlok ba ya show dukan lang ba uang ba ngilak syuting mentah ba ni show dukan nama labun stan ki bawan pansya wadi ukhauru kilo kiladon kibawan pansya bakli hamu ngasyong hamu but kata kadi kijilong jo kibriu kini pakila kerdu hadu kata ko kipajba kiba lesi kibam tip nang ta kini gisang kiba ngap ini kipres rukunju ba kajing kerdu jo kipajba jongi hakini ki snan kalau ko basyok but haga pak school ro labun ki lawan penpaino iki ko juki bapak sejingai bande ki lain bat kum juro ha ki babun ki bentang ngeladu jingkermen dan reda ke jiwan biang kanika jingmu banti do yong kum ke juk star science ni kermen ba kalau we biang ya kadong than jungi pajba jungi kini yo ikabla resni hakilat ki bentang ba hero tengah penpau ki jingkersian mas pos ng kanti layang breu asusi ha kaniyo palayo sni dengan ngai ba ha kani kanti ta kilok dengan burung prasno pathaw magen pa kiwan ngai ka mensin sofia mensin koridor bangkersian ni kani ka public hearing ke environmental namar ba kani kam long kam ba banyo palayo sni dapai ba no kan jong ne West Khasi District jingdu no spokesman ngai ba pai ba yang priu ayeng sen don su jam don su na sngo khya ba ne kam hat tengkat ayeng sen kaum don su ha school pun don su na no tepat den ki observa jong ro no ma ki long pedeng kam long den tianga ki perkha di mafi ke ngai ba abaro kali pulang hearing ala jaka ngai baik ngai skan ba
hari jika jungi pendong ni pelong ni negeri jika badon duyong ang ni ndi ang ngomong jika badon duyong jungi ang ni nilarai ya kini ban ai ni English recommend na English dak di mundur lang kiku ndi no approach ko la mundur ban ai ni English nama ba ni su tu share kedar panadu ka edit ke khang mo khanyang turik jo benai per arja hak sau terus neng Malaysia dan mereka dipimpinlah menteri data sokar yang ini ki opsar yang ini nak tu ke central government ki idea yang kelar bagi melihat semua dan kalau tak siap yang kita sungguh ini dengan ngiskan mentah baru kilo kijor di nong sungguh orang ini bandon mentah bagi ini ngangi baka mensim wabha kut marabha kakorabha bang ayam kedikasian bukan kam kandung House na kunday pun real ilaman ya kajing sakang no ha kabede bat kajing cat ya uding supply kajing punya ya uding supply ha ketu kapor ngadang kulung ni ha ban da kaja silung mo ni ha basuta do puli nang ta susu house nam arja kat sau kat kajing ya bala kajing si kejongi kedariai la sakang no sa ya udoyong ha kata kapor bun na ki long kami ki long pa ki jong kadong kathang ki jongi ki haban kumala ong manesha kmat ba ki haban say no ikun na ki jaka puli banwan no shisnong bakundon pisasyo hagini isni ki pamenta nginew snow batanon ka jisha khang saya usia saya kati mau bagunta terte dani perkat sin perkat kamod ba lakham thingkor ya kita kamariang om yang ni ubri kaya ka ba na kanyang jungang sa pagpaw hagani kapor kalong ba haba im kamariang ni ubri ung iday batim om la ban im tang kamariang ni ubri ung yap haray ka jipentray kumba niso kuman muta ba ka jipentray odoyong kalong katkum kata ka stat sayang ani kata ka bakila banyada ka balance ko banyong baha banyada ru banya kamariang banya ni ubri nagaliang tumikum ka FPGP Maway Circle dakaway ka sur nilaray ba hagani ka meeting ka pamata ninaya kasi kasyan kubupura ya iba shining banyo ban pentreno banwen no ya usok kerdot jong ka jingduk ka jingjar ka jingkurduk ka jingban haka kyang stom hagi kisan jong ka dong ka thai jomi Pinamata kayang hani kung presiden yung ka manong soilan ang na kontra sesyon. Kaya tu ya fikir dia ini nalu bakang ilale sedu hakun. Sehingga yang bisa ilale dan kali jeng kali. Hari ke kon ke juga apa kampadon ke sistem. Deba signing mentang ngadon ke sistem. Kesan met bat met sem ya kini jeng persiang bagi jeng temu jong pi bat ngakremen scam bagane kan urlong bat kan onlong no. Bat ngada kapat hidup besar badon burong jengi bat government badon burong jengi ba sobha bangira kapat ba sobha penklo ya deni lemar ke jingtran jong pai ba jengi kalong sebab pala lemar ngumdon do pat jengi ke tong doyong motion menumana motion kita ke jingsang menta benginyo mining yong doyong kan long ru bangin penbot benyo mining sio mau sio siap sio motion terte Tigini nga ngamdon ikitin sibon andi nga kidbok keduang bat nga try kinong kai jongi ligla sliang her ya gani kiwan daga mensel bakwa baninyo ino ba lalo ka sorkar kan ay no pangkum yang ibang tido yo. Titang